Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasengjok kino sensar snong Rembrai area. Ringkat keseng Khasi Students Union Rembrai Circle, kalakarpat UMDC ke Rembrai Jerngam Constituency, ubak bajab pengro. Ba un thau lat lem halor kumno ban aje rap lem yaki paj ba ki ba wan chim dawai na Primary Health Center Rembrai. Bakin la ban bo ranti yaki jing petha jong sarkar. Kane ke jingkar pat jong kani kasenjok ringkat ke KSU ke Deru Hadien bagi layo i bagi paj ba ki ba wan chim dawai na kani ke PHC. Kimla Satya ban penya jingai uwei na ka wei pan namar ba ka PHC ka long ka ba khapnya. Bat kani ka juk hamjaro khamtam ha ki porslap ha ka ba kinong wan chim dawai ki hab ban yarong kelom syapo jong kani ke yeng. Hadian beli asngawi kani kajing ur jangan nosen sarnong kathan Rembrai nakaliang ubak bajok pengrom haka sau terek mentau nailar arhajar arpo ulah her hi delade syakani ke PHC ha Rembrai ringkat kejiran lang u presiden joka KSU Rembrai Circle usamla persang jerwa kidkhot bat nongkit kam joka senjuk kinosen sarnong Rembrai area u Dr. D Marwen kiners bat kinongtre jongkani ke PHC kaliang jongi ka PHC Rembrai engu sipun ai MDC beram jongi bai ila ayangi kiting rap kamtam bansna kani pendal bangi iba hakapor ba slap ba timdan social distancing ginong pang glas yarung yami kajang khamia slap tingi banse ban parung sepo jadi IMDC la kloi ban ay kagi kinong kamjongi kamtam kidon kamro kisuki di IMDC jongi ila ay kisuki sepatli but hakane ga PC jongi di duna umha de IMDC la kular ban ai no do motor batmai nang ba ka kan bit kan biang harane kai jakai ting adu ke sedang hi ngeladan kajeng pentip na IMDC bang UI akan ke PC hakum kan ke por kalau enggak ba i khapnya bat ka social distan kamdan kamtam ha ke por baslam dan kalian jongi na kalian kesengi ke PSU ni la request na di MDC ya kaba in sngauha banyarap bansina ya kane pandal reina kaliang jongi pade hakum kane por ila klohi kaba in kaba ilawan man jingok hilo jongi khmat man kaliang jongi ro ila kular ya kaba insnano ha kane ka next week ti ngidon ke jengkermen kaba kumba MDC ila kular ai pakan orlong kumta kenang makadong kathan ke jongi kan long kaba kam itenat hakum kena kapur ni yelek ya kena klam di bat hakum kena kapur ngada sngau burom sibun nakaliang ka di amasyo ya kaba ka lasngau ya ka jengkerpat ni ba kineng duna i doktor ndrai menta pade ngilayo ini doktor ngidon ke jengkermen ba tungin ya trelang nang ne sakmat